Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu ćemo pričati o izjednačavanju hemijskih reakcija, odnosno hemijskim jednačinama i zakonu o održanju mase. Znači, hemijske jednačine i zakon o održanju mase. Počet ćemo sa zakonom o održanju mase i na početku vam moram pokazati jednu sliku. Znači, sa slike uočavate sljedeće. Znači, šta se dešava sa balonom pri dodavanju ili gubitku soli i vode i ugljen dioksida. Znači, pogledajte šta se dešava sa njenim masama. Ona uvijek ostaje ista. To je prva stvar koju sam htio da vam pokažem. Zatim, šta je sljedeće? Idemo mi odmah da počnemo sa hemijskim jednačinama i njihovim izjednačavanjem. Hajdemo za početak da napišemo neki primjer. Najosnovniji primjer je izjednačavanje, na primjer, natrijuma. Imamo ovdje Na, kome dodajemo Cl2, odnosno hlor, i iz toga izvodimo NaCl, natrijum hlorid, što je logično. Sada, što se tiče ovog primjera, potrebno je obratiti pažnju na stvar. Na lijevoj strani, to ću vam zapisati, lijeva strana, to su reaktanti, a desna strana su proizvod. Zatim, hajde da se vratimo. Šta imamo? Imamo 2 hlora na levoj, hlor 2 i ovdje imamo samo hlor. Znači, šta je potrebno da uradimo da bismo mi izjednačili ovu hemijsku reakciju? Dopisat ćemo ovdje broj 2, pa ćemo sada dobiti 2 hlora s ove strane, ali sada imamo i 2 natrijuma, ovdje imamo 1 natrijum, tako da ćemo i ovdje dopisati 2 i njime smo rešili ovu jednačinu, odnosno hemijsku reakciju. Ajmo da napišemo još neku prostu. C plus O2 daće naravno CO2, to je logično. Ali opet tu mora da se izjednači, ovo nije izjednačeno. Zašto? Šta vi mislite? Evo ovako. Upravo sam vas zeznuo jer ova hemijska jednačina je već izjednačena. Kao što vidite, naravno namjerno sam stavio malo da razmislite. Ako pogledate ovo ovdje, imate O2, također ovdje imate O2. Ovdje nemate nikakve koeficijente, tako da možemo odmah zaključiti da je ovih ovdje O2 i ovih O2 jednako isto kao i ovo jedno C s ove strane i drugo C s ove strane. Znači, ona je već u startu izjednačena i nema potrebe da je mi izjednačavamo. Hajdemo na novi primjer. U ovom primjeru ćete sigurno izjednačavati, znači tu nema frke. Malo prije sam namjerno zastao da im šta ćete, kao prvo da vi malo u sebi odreagujete, da vidim koliko vas zanima to. Mislim, ja to ne mogu da vidim, ali onaj ko slušao ili pratiti ovaj tutorial, vjerojatno malo razmišlja o tome. Zatim imamo, naravno dobijemo logično vodu, H2O, ali ovo opet nije izjednačeno. Šta ćemo sad? Tokom izjednačavanja, znači, moramo opet da dodajemo neke koeficijente, vidjet ćemo šta. Evo ovako. O2, ovdje samo O. H2, imamo H2. Znači, opet ćemo dodati da bude 2H2, da bude 2H2O zbog ovog O, odnosno kiselnika. Tako da sad imamo 2 kiselnika ovdje, 2 kiselnika ovdje, ali sad imamo 2 puta 2 su 4, znači imamo, ovdje imamo znači, više H nego ovdje, pa ćemo tako i ovdje dopisati broj 2 i time smo izjednačili još jednu hemijsku reakciju. Zatim, hajdemo na novo.
Uradit ćemo primjer sa gvožđem. Pišemo ovako. Gvožđem u reakciji sa kiseonikom dobijamo gvožđe 2, kiseonik 3. Sada, ovo je vama možda malo sada nejasno. Sada vi vjerojatno gledate kako sad ovdje imam 2, a ovdje imam O3. Nije to ništa čudno, to ću sada da vam ja malo pojasnim. Znači, da imamo mi prvo što imamo mi sa koje strane. O2, ovdje O3, znači mora se izjednači. Hajde da uzmemo 2, da napišemo ovdje dvojku. 2 puta 3, 6. Imamo ih 6, ovdje imamo 2. Znači koji broj bi trebali pomnožimo sa 2 da bi dobili 6? 2 puta 3 su 6. Ovdje dvojka, nadam se da lepo vidite. A ovdje treba znači dodamo trojku. I sad ovdje imamo isti broj ovoga i isti broj ovoga. Ovdje imamo 2 gvožđa. Ovdje imamo 2 gvožđa puta 2 su 4. Ovdje nemamo ništa. Tako da moramo da upišemo broj 4. I time smo već izjednačili, izvinjam se zbog ovoga, i time smo već izjednačili ovu hemijsku reakciju. Zatim, šta je sljedeća stvar? Sljedeća stvar, hajdemo još jedan primjer, eto uradit ćemo. Znači, pošto imamo 4, idemo na moj 5. Izabrat ćemo ovako, ovdje je već malo složenije. To jest, ono ko me pratio nije. CH4 zajedno sa kiseonikom O2 daje nam proizvod CO2 plus zatim treba da uradimo sljedeće. Da napišemo ovdje plus i da dodamo na novi vodu H2O. Po istom principu ćemo uraditi i kao prethodno. H2O, znači imamo H4O2. Dobro. Za početak hajdemo da vidimo, pored CH4 nam neće ništa trebati, imamo jednak broj C i H. Ali ćemo zato pored O da upišemo jednu dvojku, a također ćemo ispred i ovog drugog mjesta gdje se nalazi O upisati još jednu dvojku. Pa 2 puta 2 su 4, ovdje imamo 2 i ovih 2, to je 4, znači 4 ovdje i 4 ovdje, to je izjednačeno. Hajdemo da vidimo sljedeći primjer. Da li treba nešto ispred C da dodamo? Ne treba. Znači ovaj primjer je tačno rešen i tu završavamo sa ovim tutorijalom. Naravno, ostao sam dužan u ovom video tutorijalu da vam objasnim još jednu stvar. Nju vam planiram masu. Znači, treba ukratko da vam kažem nešto o zakonu održanja mase, ali to ćemo raditi u sljedećem video tutorijalu. Hvala vam što ste nas pratili i ja vam želim prijetan dan. Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorijalu ćemo pričati o izjednačavanju hemijskim reakcijama, odnosno hemijskim jednačinama. Što se tiče hemijskih jednačina, već smo stali negdje na pola, uradit ćemo još dve da izjednačimo neka dva osrednja primjera, pa zatim prelazimo na evo ga, prvi primjer i ovdje ćemo raditi još i drugi. Pa ćemo preći na jednu malu zanimljivu igricu, isto se radi o izjednačavanju hemijskih reakcija. Ajmo za početak da uradimo aluminijum plus O2, naravno, to ste već vidjeli iz prethodnih primjera, daju aluminijum
2 i O3. E sad, šta je potrebno da izjednačiti? Potrebno je da sada mi dopišemo koeficijente. Za početak uzet ćemo da vidimo šta se dešava sa aluminijom. Aluminijom imamo 2, ovdje imamo 1. Dopisat ćemo mi ovdje broj 2. Ajde. Ali tu ćemo sada da uđemo jedan problem. 2 puta 2 daju 4. Ovdje imamo samo 1. Znači moramo da upišemo broj 4. I sada imamo 4 aluminijuma. Evo ako vas možda buni ovaj kec, ja ću njega da pomerim. Da vi ne mislite da je to deo ovoga. I sada imamo 4 aluminijuma i 2 puta 2 daju 4. Znači to je to. Ali ovdje imamo 3 puta 2 su 6. A ovdje imamo 2. Znači moramo da pomnožimo ovu dvojku sa trojkom da bi 3 puta 2 dalo 6 i 2 puta 3 dalo 6. Time smo već izjednačili ovu hemijsku reakciju. Zatim, hajmo sljedeću. Sljedeći primjer je također aluminijum. Kod kog ćemo dodavati HCl i šta ćemo dobiti? Aluminijum, hlorid, 3 plus H2. Ovako. Šta konkretno ovdje mi treba da uradimo? Vidite ovako. Ovdje će mi se poklopiti dvojke. Morat ćemo i dvojku, izvinjam se, da izbrišemo. Zato što će ispred aluminijuma vjerojatno morati dođe dvojka. Ja to već vidim unaprijed, ali vi nemojte još ništa da brinete, već samo me pratite. Ovdje ću da upišem naravno naslov, samo da se vidi. Pa da počnemo. Ajmo prvo da počnemo od aluminijuma. Aluminijum ovdje je 1, ovdje je 1. Dobro, ali ako primetimo da imamo hlor 3, ovdje je hlor 1. Šta ćemo uraditi? Upisat ćemo ovdje broj 2. Ali tako dobijamo 2 aluminijuma. 2 aluminijuma znači moramo i ovdje dodamo dvojku. Zato što takav je sticaj okolnosti. Ali mi smo ovu dvojku ovdje dopisali prvenstveno zbog hlora. Zato što hlora imamo što da 6. A ovdje je hlora samo 1. Pa tako da ćemo ovdje dodati broj 6. I time smo izjednačili veći deo ove reakcije. Dodali smo dvojku, šesticu i dvojku. Ostao je još ovdje jedno mesto. Mislim, nije to mesto, ali ga ja tako sad nazvao. Znači, moramo da ga popunimo. Hajdemo. Ono začeva H2. Ovdje, da pogledamo gdje mi to još imamo H. Pa ovdje imamo samo ovih 6 H. A ovdje imamo 2 H. Dopisat ćemo broj 3. 3 puta 2 daju 6. Ovdje imamo 6 i time smo izjednačili još jednu hemijsku reakciju. I time smo završili veći deo ovog video snimanja. Odnosno klipa. Zatim prelazimo na jednu manje zanimljivu igricu. Ovo ću da vam obrišem, ovo vama ne treba, niti vas treba da vas zanima. Zove se Balancing Chemical Education. Ući ćemo u game i počet ćemo od levela 1. Sada, pogledajte kako mi dodajemo i kako oduzimamo hemijske reakcije. Samo što je kod njih obrnuto, pa je ovdje proizvod, a ovdje su reaktanti. Pa će to možda vas malo zbuniti. Ali vidite to na čisto, vi možete uvijek najslobodnije da dodajete, evo kao što pišete, imate ovdje products i reactants. Eto, to što da vidite. Ovdje ćemo provjeravati. Pa ako imamo O2,
I ovdje imamo 2, to je izjednačeno. COO. Šta vi mislite? Ako bismo ovdje dodali, na primjer, 4. A ovdje stavili 2. Da li će to biti tačno? Neće. Ajde pitamo zašto. Zato što ovdje imamo izjednačeno, izjednačili smo kiseonika, ali ovdje imamo 4 ugljenika, a ovdje je samo 2. I tu nam pravi veliki problem. I tako vidite try again, pa onda opet ovdje isprobajte da vi ovdje dodate 4, pa probate, pa opet na primjer neće, pa probate zašto? Zato što sada imate njih 8, to sam vas već učio, 4 puta 2 daju 8, a ovdje ih imate 0. Znači toga već treba da izjednačite, pa onda na primjer opet lupite neku glupost, evo sad ćemo da imamo, dobro duše, evo sad su nam oni rešili, znači da ovdje stavite 2, ovdje 2 i ovdje naravno 1, i 1 se nikad ne piše u primjeru, nemojte da ga pišete, to profesori ne vole, govorim vam i iz iskustva, ali i lično. Znači, link za ovu igricu ću vam ostaviti u deskripciji i to bi bilo to. Ako imate još nešto mi pitajte, vi pitajte, ako nemate, da završimo mi polako još o jedno predavanje. Hvala vam što ste me pratili i ja vam želim prijetan dan.